Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to everyone. Pada pagi yang meriah ini, kami berada di Sekolah Menengah Agama Kota Gelangit 3 for the program called Bubur Asyura 2025 with Felda Kota Gelangit 3 Community. Bak kata orang, sharing is caring. Mari kita saksikan. Soulja boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja boy? That Superman? That all. Why me crack that soul? Now 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 what? Bersama saya, Pengetua Sekolah Menengah Agama Kota Gelangit 3, Ustaz Haji Nur Azam bin Muhammad. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, Aina. Adakah program ini memberi kesan yang besar kepada warga sekolah dan komuniti Felda Kota Gelangit 3? Okey, terima kasih Aina. Pertama sekali, Ustaz ucapkan tahniah kepada kru TV PSS Sekolah Menengah Agama Kota Gelangit 3 atas penggambaran pada pagi ini. Okey, balik kepada pertanyaan daripada Aina tadi. Memang program ini sangat memberi kesan kepada warga sekolah dan juga komuniti di sini. Di sini, bila kita berada dalam keadaan komuniti sekolah, kita perlu ada kerjasama dengan masyarakat setempat. Kita perlukan bantuan ngurus peneroka, anak Felda, masjid dan juga badan-badan lain. Jadi program pada hari ini mengumpulkan badan-badan dan juga unit-unit tersebut di Sekolah Menengah Agama. Jadi dengan ini akan merapatkan hubungan komuniti dan juga pihak sekolah. Jadi sekolah sangat bersyukur dengan penganjuran program ini dan akan diteruskan pada masa akan datang. Okay, terima kasih Aina. Bersama saya, Ustaz Muhammad Firdaus, penyelaras program pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Kau baik, Alhamdulillah. Pada pendapat Ustaz, apakah tujuan sebenar program ini dilangsungkan? Baik, program ini dilangsungkan adalah pertamanya ialah untuk kita meraihkan Asyura pada bulan Muharram ini. Kemudian yang keduanya adalah aktiviti kemasyarakatan, di mana kita nak supaya ada engagement di antara guru-guru dan staf SMA Kota Gelangit 3 dengan komuniti Felda Kota Gelangit 3 yang berada di sekeliling sekolah ini. Terima kasih. Sama-sama. Bersama saya, Puan Zaliha dari komuniti Felda Kota Gelangit 3. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat walafiat. Apakah perasaan Puan pada hari ini? Alhamdulillah, bersama dengan komuniti Gelangit 3 dan bersama pihak sekolah, kita dapat meraihkan program Ngacau Asyura pada hari ini dengan perasaan amat gembira. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas jemputan. With me, Teacher Ikrimah from SK Kota Gelangit 3. Assalamualaikum teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How do you feel about this program today? Okay, actually, this program for me, it will foster the unity between the school and the communities around, so that we can strengthen the bonding between us. Therefore, in future, maybe we can what we call organize more event like this. Yeah.
Okay, thank you for the answer. And do you think this will give a new experience to the community and the school? Of course, this kind of event will give sweet experience for the communities, and for example we can see the teenagers and all the small kids, all the eldest people come and do the things together, which is we call Bubuk Ashura today, right? So I think this kind of event will bring the togetherness between all of the community in Felda Kota Gelangi 3. I think that's it. Thank you for your sweet answer, and I hope you are having a good time. Alright, thank you very much. Okay. Akhirnya tibalah kita di penghujung video. Before we end our video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. That's all from us. See you again. Bye!